Kaseng hinyotep Youth Council mentakasngi kalai puetrik unailar arja arhusau kaya ban pli yo mot dor bashirin yang jong ubak bol en lengdo unung yalam barem pada presiden barem juga kaseng khasi Students Union belelam ya kari bekajaj bendriu kajeng le persya ya ki bor ki banabar kajeng le persya ya ki bor sarkar kajeng thambor ya ki samla khasi aman kedohang ni ubak bol ulalong ru unong mikmat pajma akba ulabat ru ya ki menteri ane kapor bobat ka committee ru ulami syamadan siki benta jong mat pran bugedi ki benta jong ka shelong menyele nak takari bekajaj bendriu yo ni umat latai hapo mat pran haka balai don lang ru akan dikasngi ba pri yo ni umat ubak roy ke pasendram pesen kaseng HYC kinoilam jong kaseng HYC menteri khaluki jong kema melim ki baying ki basam jong bak bol bat kamjuru urang bak snong jong ka snong malki hakan dikajeng pri yo ni umat layo ru ya kajeng syat tanrai bat kamjuru ki pat kajeng le rong le rub papen khrau ya kan dikasngi nakam tau ni unung ilam barim jong kajaj bendri Bashirin yang haka sorba hangli hamot pran ni aku play basungo ya kitu baro ki baladon benta ban pen orlong yang ni kasi kumju orlong ni aku play ya kaseng HYC haka jing kenjo ka bashi post nyam jongka nila jiyo i bakani ka seng HYC kala jule bahan ki poch ki bor kumbayi ong iba i ramba ashlong juni mental bagani ka seng ka trishi tom banrat ba yung drop ban rat yang ni utrak tikum ta nga nasno ban ai khublei kan ka seng ha ki kam ha ki bakalale bat nabanta ka jat ban rio bro khawai te tang ki ni ki kentien khublei shibon ni
Turshapan, 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 Turshapan. Islam dikasih, Islam, Islam, Islam. Hakan ngeri kebi ya kajongi kalong ban penduk bor ban pentulak bor yang ikum kajat beriu ngino maila ke cuaisi kano maila hiru bakata kanwan rung kanwan jakat dang don kat bang idang persat mensiam hasla jong ring percay nginang yakun ban penduk ya umeu drops bad ikiwe pat kijing sneu kibatmu ban punjab ya kari bakajat beriu kajongi kabar kabang ikwa ban yakren lade ban penpau lembak kani kasih kalong bayi kinoelam ke jongi ya ka sorkar ke jongi kabala de yakren ban penkiu tulop ya kisol ya ki noi hikai ke jongi umdon bisa lade yakren ban siu ya ka scholarship ya ki kun samla ke jongi umdon bisa nrai bantung advisor kadue ingot nakamenta ka sorkar don ga bisa Bantung konsultan daki spangot hangte pos sekretariat dan go bisa kajingkeli kalong yo bisa na ladai ubadai ban yo ubadai ban ai omla ban ai kajingkeli kalong balai dan kam ya kita ki advisor nalor advisor ya chief minister don sa advisor ya minister don so advisor ya ki department ki ba fair tikin le ayu itu yo officer ki basong hangte pos sekretariat ki bapet ki department ki baper kam don jimot bandon IS kam don jimot bandon MCS pakumta terter ladai ki kam brokhot lale de kita ki consultant lale de kita ki advisor chief minister ka baburom ujongi udai MBA in finance bapa sumde na India pas na shabar teka balungo kalong bawa du tahu chief minister udon kam du advisor Dawa meliu balarem aka election ke baladap. Kan le ayu, kan mentua ayu kata degree ke bom chief minister jongi wanra, nasabar, napori, bilat nasati, napori Amerika nasati lada don kam bentuk advisor. Dau nongilam lane dau tau noile election ubalarem ne ke election. Kini kide kiba pelong pak ban kita Yo pat ba nang snong jongi